الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلونا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل كل نفس ذائقة الموت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل إخواني لمثل هذا فاستعدوا له وفي الحديث أكثر من ذكر هادم اللذات اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ويمكتا غنغا سيبتي نغرونغا كندو ندي أخي o almami Ibrahim Tunkara sinonya na godo sukita kapallema o golnya lemma bakara soguna igatini basoguna ade message kay katto nan toga makkay onan duwida nga jarebi edi kita kengeni ikaw kallenga ida kenega ade khanu ina mulla silami sunan duwa danga o duwa nega keda ado silamin purensu kallenya ni ko Allahu ta'ala ngedo ko Qur'anin no yonkinte sugaye anne kalle ke kharaxame anne temme andunge wambarawo an kallaya kallenga one do me battenyay Allah de Qur'an dan nabi alayhi salam nantinnaka mayitun wa innahum mayitun annabi furenya nan an kallaya kha asurni karaya baneti bane Allahu ta'ala nyilla ko ngadi subhanahu wa ta'ala nantire ka iroriti bireyenga na kallende bireyen taga ino jarabi kollini golli sirende beri to ano yogoniti ayyukum ahsanu amala kollini simmedo kallenga annabi khade ko sallallahu alayhi wa sallam nantimmarumu ke kalledi me besuna kanetahu mpaba telle kunduyay matelle kunduyay nyaqentelle kunduya lemmentelle kunduya ngaxinintelle kunduya nyimmexatelle kundunyay sere sunte tiga kalla wakati bay ante tanga kalla no qubay ante tanga kalla la hala kebe oda ke ari akauke kengeni siru jimu jaguraga ataguranga sabali bugu ade digan kandan tantoko ma imam Ibrahim gari sefe kun kamma kengeni oda ke fabada ke kaw muku yan kandana yani bamako no honga sere sugana daga ye yan kene ame muketo rabada ay hinne alla komo ayalla komunde mana asigidanga ade kalleke kane tahu sere yani khadi sumpural linge yani awi sumpumulla saketa mare nya garu khibare gana kongi ata mare nya gare yogo fata me dalla siri kengana woti biresu ana biye nya khayna da avion agaretini najara ke faba kundu asigalla komonda asigi faban kallanunda asigi korintonda adi kampol laqemunyi nanya mukuni nyankanoku kumeni gana fati silami sun qawanan duwada qarage me fosiro ankenga ade fosiro silami gebe inandangi ora kella hala odwa asudanga ofa basigu jimu jaguraga bonne alla ga hinnene agede sigira be deberi kofonda alla ganne raganada bire sunne ken sefe akongo durugo to nya sababu anna batte yugo togono anka gana karakota igam batti siren kongo angalante kenda maga batti buro koni togononga angan katti kofon nafana inafa odanga kalla mangalanti nafana durugo to an toran ken koni raga maga jofe kofonga angana karakota be maga tora togononga agambi ni do kenga oloda kefabe oduwadanga sefebe ga Ibrahim maga imam Ibrahim Tunkara fabe keda o fabara ke golle ado filandi sorobe ni geni debi khoron taganu ikun sare debi khoron nogonya iyetu I khoro makoni nogo iyetu sorobe ni ga mukuni nyankandini debi khoro kunogo Mali aniba Mauritania aniba Senegal aniga Gambia aniba capital ni ko aniba ma Ivoire me sorobe ni ga soro nyankandini igi folla qungunyi ni kane ide likki khore awtude jatigiran qibare wala ana dua ofa bakeda adon nasiha ni bega maka kube ni gede ku gollume deberi sari ga kalla seretana ga yaxene dia adon letiri be message bega maka katti soroi sorobe ni khagen yankana soron kamma debu khoronga alla geri maka gemme yogo nya khakunda ngalenkina nemanya kane ku fayni kammo ikorunne kammo insha Allah taala oye wallahi re imamu natimande alla ganne ragana alla ga hinne no faba kay
Allah ganyan pana maga aro silamin furensu ya rabbal alamin. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم الصلاة والسلام على خير من ترك هذه الحياة الدنيا ومتاعها، محمد طب القلوب ودوائها، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومرمو نتغسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Odatun kabannan tigana mama au tigane sewa imbirenga ana tige suna imbirenga otun kabannan nyaga nanonya kumu kubenu galla kufana sewa imbirenga anonya kumu gana kubenu go sabarni rakutondo jarabe imbirenga. Alhamdulillah ago sheikh ngara kumu obedi agara dobe nyawalla nyaga nalla na duwanu kuraga o sheikh o kengana sheikh baso onaye akaw o kawani ngani papa jaguraga alhamdulillah bamako sabal bugu masha Allah walla nyagana Allah no da hinna Allah nyampora maga Allah na qabru ke yirwanda kamma na qabru ke noranda kamma agara mukumba sebe nyabba mako no gonde walla nyagana Allah na basikine kiba pasukenga kenche utun kabanna subhanahu wa ta'ala Allah da kella hidumutu Allah billahi hidun qatimma de ngana angara nya bananya anke ngara golli banaya tunante Allah go hibenya na yampunga kyan kallenga sheikh ngara no kunu be no ko maramo ona sigi diga mu hilli kamma hananga ni kebeya muki basinde agama ngari o masalon diga no do mi dangina dingani faris sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqat kebe ngani qur'ana ga yankaya gare hida gidin kumende Allah no do ngumane sibitike orana gide wa gide ke me karanga no inshallah kumbane Qur'an ga yanga farenga sallallahu alaihi wasallam aganya alhala be do marum be suwatu aganya alhala be ngani be suwatu marum agari akojendi wa umani no ma kharija radiyallahu anha ke yaron qore ke be agara yu gorum piri ti gollenga walla nyana Allah la golli sire kino daga suya hada mare be nganda ko marum gollen banani takinge hoyeti faringari sallallahu alaihi wasallam khadija anda hakkirin taawun do mare mara hakkirin taawun ti mane do maniya haroga masaga sudi ada hinu karagi meko atanna to Allah tanken duro walla maduna gangiri Allah tanya gunde ni ga Allah ama farin ya gunde maduna gangiri ga awaya gun anta ya gun alqiyama ko tanga sikata ken ngani ya wasiru suga ga tokke do kenga anna to kimme gani aw walla mera ko suratul bayyina la garenga ذلك لمن خشي ربه سرجوك كانوا الله سبحانه وتعالى هنا نغرا كبه كتا انقنا ما كتا ايغوني كم باني غرا كبه كو اتنا تانغو مكوندارنو مكون نارانغو مكو نياكانديني مكو داروي ودينه كي غاني كان فارنغ صلى الله عليه واله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه سربنا تونغندني الله سبحانه وتعالى ado alqiyama ko taati mani atanna mukundaro umar mandare qembe kenu kubaniya papanga ni golle benyana kapitanu ko mo be disasa beswatu anya ke dabba mo kwani wa nu wakshota ni wa dakara malaga wa banjula ni wa umar monta won pa ndindi siri demu benu goronga malakanu benu goronga mukunga yan kala kun kanu ya galiban nganda henne nayi wono gelli jongare ngorni ambo kara ngo kilimundini angora yang kanja tikiya ango bitu man menyana no ango khosu man malala sinu man menyana no nga anganja tiki kama yiga masha Allah ora yugo ngaro maram har jara nde aw participer ni mukunjara Allah subhanahu wa ta'ala adu kunu menu farin killenya ni ke sallallahu alaihi wa alihi wasallam onna mona to ka wani kengol lenya kama khairum paqoro maramu yaro go dangine kinu ko gon ka ogon nasiha be kinni suru ku benu ay go nagano ojo ke terenga malano video ke ngari anke nangiro bam ko malanda ngiro banjuli malla gambe malla wa nuakshot anyanja ti go kama yabo alli pari malanda ga america malla je sais pas daga dingara betanaya Allah rahonya ke ndalenki ma mungu kunga ma nya hisru ngalle haranda kembang nagiri ya wa
pari malangiri jamane be andanginte Bamako no kedi anyanke nan kanyime taga andan ko nyime yille nonga nan jate nga ke ononga harna daga sigeni ukunyi wara mana hankorani de hisrungal lentalitun ka banna subhanahu wa ta'ala ama ngar qur'ano no ngani yagubakke nyime no konga suratu bara no Allah subhanahu wa ta'ala hari yagubakke no kumbe gan himpo kotenga allati wala tansawul fadla bainakum kama harati kama mungu wakati lungu beno ga dangi wakati be ga danga garo mena nan kaso donc anke ngirikara allan jate ke anda ucinya maunga ke nguci no ngani sema yanda ngani mallanyi kharlem maunga adingiranga mallan daga hotana ken no ngani yokun wakati be ga dangi maga mungu ke ngade alla ci ganna mama angare hibe nyanu dana nyu dangani annan killun to ke ngani ken ko ta sheikh khore diga ma akbare ngani gillun dara wala sheikh abla kuitani wa ma sheikh begani ma sheikh ma huwa tarani wallahi lan gillun taro ana ken no ko ngani nan ken jati galli olena daga hari siginan kunyindi baneta o mata na daga hokkinu yade bawni wajiba kan tamma faqidu shay la yuti be kan tamma Allah takinni amma gam magana daga aw kunyindi na tunanti awa nyera ho mai maga gode mai maga me ke kagumi alhamdulillah Allah tege maga ayan do raga ado ise ko nyo daga ni mo kaga daga Paris mo kaga daga America mo kaga daga Spain sa san chagerni kore ngono alhamdulillah rani ni kagumi ken fata o papa jaguran pay ga faji mo kore ngono nga e wanke mbaga nyaka manga to ga nyiki lebe kam alhamdulillah an kam ma mo kenga misale nyene ke mo maru me exemple ki ana beso concerné ne ana beso concerné suno kilun to ken ana han ko ngal siri Allah no sahaba gemni hillani ngane ke bo mara musumpu tahiye ku hinu hilli Khadija radhiyallahu anha ara kugu suko faranga sallallahu alaihi wasallam ku hinu hilli su ara mukidaren ko ataranga ne awan ke musumpu tahine kenya na tada Allah tanya gundini sersu jukku ngani ke sumpu tahiye nya ganke maga ance ko pakanga ay meto hada mar walla de hunya na ke be an segan tanda beso on kawana kempamu bananga ne kengo awa karsana kam ay besu di se ko pakanya ni angel lay sumpun darno na sumpun tahini am ci ko pakkan anya kem mo ngani yo papan kay mo wara nako nan tiawa angira nyaare na sula na wati ma anke ngo avion bi nya de ngani agorini yawa mashallah annan katana wa moblin bi nyime kita honi ken ni dron problème nye yo keda wona Allah nyaga na subhanahu wa ta'ala agara gollu ku benunya Allah na tuga ti gollu ku ya Allah o kenya no ku galle kede akon ne ku me hajuna baraje ke ya ba na ngana duwa sere ngani baraje ke anke nyima nan kallen ke ta ken di galle nya di jaw Allah wa ken kallen ke subhanahu wa ta'ala ana yasabu gano ku unatu marmu siritanuna na nyaage papanga na tu nanti akenga sumbuta hebe nyana aganyi mukusuro gande be nyana awona siritana kana kita na la battendi na tu nanti farin golle nyani ke farin kille nyani sallallahu alaihi wa sallam kinyani Khadija radhiyallahu anha atima aduna ngira ta Allah tanke nyagundi Allah tanduro wallaga Allah ma war ara waraga yo waganda daga do kenkilenga ma Allah garo sahaba gimni walla nyanga har sallallahu no sahaba gimdi Allah pinno ha bay Allah nyampora ma Allah na kabul kiro wanda kama ona duwa nyo sara no kadangani kubeno ga fata kane Allah pinno du su Allah nyamporo su maga kubeno birene Allah no yagen dalla nuru na wugillo no sankino du su ko mantenga na barkura to hono kudi walla nyaga na Allah la lemu bugadi ngani kubeno ko to na immai kubeno ko to na immai agani killebe kama Allah killeke kama subhanahu wa ta'ala yo sikiro Allah nyaga Allah no sahaba gemme yo sheikh na do nyala renga subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ayo simme maka Allah ganne gollu kuragana akinye ikenye ranga ko isa sagede wosobe ko sorobe gni papange sikkaga khademana maka benige passe takanga jatigiran kara aga korenke fala timeni ngalenki agere romu beni togaro logo ke fala timeni khana ga kilun toriya wosonya na romu beni khaga falle yo ga faba geni kujiku ni be sumpu sollana muku yankandana kagembe fokke fe khamma ga fobegi kenga len sirenga anya khene do ampaba geni killi surube agere battu surube agedi togo o duwa Allah ga hinnene Allah ga nyampana ma alo silamin purensuna kallenyi da tume na gollu kuraga
aya o akhi Daoud ma sha Allah jara ane kamma ga video no kusu filmene Allah ga nera gono da khasuda nawra mawazin hasanatina jami'a hada wa billahi ta'ala tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.